Kua tino whai hua te hi koe rangahau a te rōpū o te minita whakawhanake Māori ki Wera me Airani, hei arahi i te puni kōkiri i roto i tana whakatairanga, whakarauora hoki i te reo Māori. Kua tuhi pūrongo a Michelle Hippolyte, tā huhu rangapū o te puni kōkiri mō taua haerenga. Hei tāna me whakakotahi ngā ratonga reo katoa kia angitu ai tā tātou whakaora i te reo Māori. Nei rā, Irena Smith. Me aro tahi ki te whakatinana i ngā akoranga. Koe nei te whāinga te kai whakahaere matua o te puni kōkiri. How do we make sure that actually we're not bumping into each other but bringing value for all the little bits and bobs that we do to make that, big, to achieve that big goal of whānau speaking Māori and New Zealanders speaking Māori. Ka tahi anoa Michelle Hippolyte ka hoki mai ngā whenua o Airani me Wera ki te taha o te minita whakawhanake Māori me te tira reo Māori. Ko te whāinga he tirotiro he whakarongo ki ngā kaupapa whakarauora i tā rātou reo take. One of the neat ideas was actually to have a button, and it would indicate that you speak Māori. So when you saw somebody with a button in a shop and they had a button, actually you knew, as we found out in Irish and Welsh, that you could buy your goods and actually do it all in Māori. Ko te puni kōkiri, te tari e arahi nei ngā kaupapa whakarauora reo Māori i te taha o te mātāwai me te taura whiri te reo Māori. Puni kōkiri must focus on making sure that we understand what it is we're trying to achieve. That in government, actually everyone can touch it, smell it, feel it, that goal. Kua hui anō te runanga reo Māori mo te wā tuatahi, arā i hui tahi te mātāwai me ngā minita o te kāwanatanga ki te whiriwhiri i te ara whakaumua mo te reo. Koina te whakatinanatanga o te moimoia, he wā tōna i ngā rā omua, i puta te korero a ko te krauna tonu i tōna kotai, e whakarite nei te māhere mo te reo Māori tōna kotai. I nai nei, ko te krauna me te iwi Māori, e noho nei te tēpu kotahi. Ko ngā tohu reo rua, tētahi kaupapa nui a Wera me Airani ki te whakanui i a rātou reo, ko te tūmanako ka pērā hoki a Aotearoa, engari, he pai tawhiti tonu. E toru wiki kua hipa mai te wā i whakaputaina e te minita whakawhanake Māori i ngā pukapuka hei āki i ngā tari kāwanatanga kia reo rua a rātou tohu. Heoi, te āhua nei ka rua tonu te wā kia rite mai tā rātou tautoko ki ngā pakitara reo rua o te papa. Heoi, ara tonu e tahi mahi iti ka tae te pīkau i tēnei wā. And encourage people to act, not just to think. I think that's what I can see and visualise is possible. He haerenga whakapua ki whakaaro, kei roto i ngā ringaringa o ngā kaikawe i ngā kaupapa mo te reo, te mahi nui i naine. Irena Smith, Te Karere.